Howard G. Buffett. Isi iragenda ihinduka. Imihindagurikire y'ikirere, kwangirika k'ubutaka, ubwiyongere bw'abaturage, intambara, byose biri gushyira igitutu ku bigo dukora ubuhinzi. Uyu munsi ubuhinzi ntibukiri ugutera no gusarura gusa. Ni ikibazo cy'ubuzima, umutekano n'ejo hazaza h'ikiremwamuntu. Muri ibi bibazo byose hari umuhinzi umwe wahisemo kwitangira, kwerekana ko ubuhinzi bushobora kuba umusaruro mwinshi, inyungu kandi burambye. Izina rye ni Howard G. Buffett. Howard Graham Buffett yavutse itariki ya 16 Ukuboza mu 1954 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuhungu wa Warren Buffett, umwe mu bashoramari bazwi cyane ku isi. Ariko mu gihe se yahisemo isi y'imari n'ishoramari, Howard we yahisemo indi nzira: ubutaka, ubuhinzi n'ibidukikije. Akiri muto yakunze cyane ibidukikije, inyamaswa n'ubuhinzi. Yize ibijyanye n'ubuhinzi, politiki rusange n'imibanire mpuzamahanga. Bimufasha gusobanukirwa uko ibiribwa bigira uruhare mu mibereho y'abantu. Howard ntiyabaye umufasha w'ubuhinzi uri kure, yabaye umuhinzi nyakuri ufite kandi ucunga imari nini muri Amerika, cyane cyane muri Nebraska na Illinois. Kuri Howard Buffett, ubuhinzi si amahirwe, ni ubumenyi n'ubushakashatsi. Mu mirima ye hakoreshwa ubuhinzi bugezweho bushingiye ku mibare n'ikoranabuhanga, aho buri cyemezo gifatwa hashingiwe ku makuru ya nyayo. Harimo imashini ziyobowe na GPS, gupima ubutaka, kugenzura amazi n'ifumbire no gukurikirana umusaruro. Ubu buryo bugabanya igihombo, burengera ubutaka, bukongera umusaruro, bwerekana ko ubuhinzi burambye n'inyungu bishobora kujyana. Howard Buffett yemera ko ubutaka ari ishingiro ry'iterambere ry'abantu. Iyo ubutaka bwangiritse, ibiribwa birabura. Iyo ibiribwa bibuze, amahoro aradindira. Niyo mpamvu yibanda kuri guhindura imyaka, gutera ibihingwa birinda ubutaka no kurinda ubutaka igihe kirekire. Ibi bigabanya isuri, bikongera uburumbuke, bikarinda ubutaka ku bazadukomokaho. Nyuma y'igihe, Howard Buffett yasobanukiwe ko inzara itaterwa n'uko ubutaka buba buke, ahubwo inzara iterwa no kubura ubumenyi, umutekano n'amahirwe. Abinyujije muri Howard G. Buffett Foundation, yakoreye mu bihugu birenga 40 ku isi. Yibanze ku kwihaza mu biribwa, guhugura abahinzi, ubuhinzi mu bice byahuye n'intambara no kwihanganira imihindagurikire y'ikirere. Ihame rye ni rimwe: gukorana n'abahinzi atari ukubategeka. U Rwanda
ni urugero rukomeye rw'icyerekezo cya Howard Buffett mu buhinzi. Ikigo RICA ku bufatanye na leta y'u Rwanda yashoye miliyari zisaga 135 z'amadolari y'Amerika mu mushinga wa Rwanda Institute for Conservation Agriculture RICA. RICA yigisha urubyiruko ubuhinzi bugezweho, ubucuruzi mu buhinzi, kurengera ubutaka, ubuhinzi bwihanganira imihindagurikire y'ikirere. Intego si ishuri gusa, ni ugutoza abahinzi b'umwuga b'ejo hazaza. National Irrigation Cooperative mu ntara y'Iburasirazuba yashyigikiye National Irrigation Cooperative igizwe n'ubuso burenga hegitari 1,100. Ubu buhinzi bufite amazi umwaka wose, bukongera umusaruro n'amafaranga ku bahinzi bato ibihumbi. Nubwo Howard G. Buffett akomoka mu muryango ukize cyane, umutungo we bwite ubarirwa hafi muri miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika gusa. Icy'ingenzi si ayo mafaranga, ahubwo ni miliyoni amagana z'amadolari yashowe mu buhinzi, uburezi n'umutekano w'ibiribwa ku isi. Isomo rikomeye rituruka kuri Howard Buffett ni ubuhinzi ni ubucuruzi. Ubutaka ntibugomba kwangizwa. Ikoranabuhanga rifasha gufata imyanzuro. Ubumenyi butuma umuhinzi atsinda. Ubuhinzi burambye ni inyungu y'igihe kirekire. Ibyo byaba ku muhinzi ufite hegitari 1 cyangwa ufite hegitari 1000, amahame ni amwe. Ubuhinzi bugaburira amahanga, ubuhinzi bwubaka amahoro. Inkuru ya Howard G. Buffett itwibutsa ko ejo hazaza hacu hashingiye ku buryo turengera ubutaka uyu munsi. Ubuhinzi burambye si amahitamo, ni inzira imwe rukumbi.